Mas maluwalas at malinis nenge ni Guagua Passac River. Iniimpeg maragul ng Guagua Mayor Tonton Torres keng CLTV 36 News. Metunging mesabing ilog kareng waterways keng segunda distrito at daralanan dareng manasan at aliwapang bangkero keng coastal community papunta keng fish landing facility at direktang mibabagsak kalakal keng Guagua Public Market. Agpangkan Torres, metong yakareng sinamas da keng rehabilitasyon na ning palengke ing wastewater management king fish and meat section na ning palengke. Ngayon, di bawal ng derecho keng kai. So diretso la pa keng kanal. So gone are the days na pwede kang diretso keng waterways. Den kay katamong kai, den kay katamong ing danom, ne. So ngayon hindi na ialaw. Ay nangyari ni alaw pati den kay katamong keng engineering, keng DNR bawal na ita. Uling makalibutan diyaging komunidad ing Guagua Passac River, maigpit de kanong babanten ini ibang kanitang misinop yang kumabye ing ilog. Ngayon marakal na development, ikit mo may widen kibat may desilt at ngayon may din na slope protection itang area nga ita. So tuloy-tuloy yung development at yung kailangan mo sana dapat panatilian mo yung malinis. Yapin kami balo da din kabalen mi na talagang priority tayo itang ilog. Kasi ever since naman yung magdalang biyaya ito. Yung magdalang blessing, yung magdalang asan, yung magdalang manyali, kaya kami palengke. Tataluntunanen ng Guagua Passac River, dengaliwapang waterways keng 2nd District ning Pampanga, Manibatan Guagua, Sasmuan, hanggang king Lubaw, Palual king Pampanga Bay, ating saganang aquaculture resources. Aking kekayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.